impamvu iyi modoka y'akarere ka Rwamagana yagiye ku mupaka gusanganira ntuze gusanganira Kurobiyari yari izanye umubiri wajya kwigendera Gloriosa ivuze iki rero Bosco yaravuze ngo Bikome arimo aracuruza Umurambo nikubibona iyo nitegereje baza ugese iyo nitegereje Manaja afite agahinda ko mu mutima kamushenguye amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari ba Manaja bambwiye ngo yababajwe no kuba Bikome yaratanze nimero yiwe kandi ari we manager wa Manaja ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gloriosa abasaba miliyoni 300 abavuga ati nanjye miliyoni nayibona Bikome rero asaruje amafaranga ku mubiri wanyakwigendera iki bara bose bapfa kubafata gutyo nta turi ubishyura abarya kariho bisabonye yaba team management ya Gloriosa basigana n'umuryango kuba bazana umubiri none no muri management nabo haje ibi bintu kandi harimo n'aba batipe b'abagani. Yes, ndabashohoje mwese mukomeje kubana natwe turacyari korora amakuru urabona ko ibintu bitoroshye ibintu birakomeye ibintu ntabwo byoroshye basohoye Umurambo nubwo mubona bitoroshye uko muri kubibona natwe niko turi kubireba urabona ko bateruye umubiri wa Wagogo urabona ko hari umugabo wambaye imyenda ya kake abantu murimo kubona hariya rero harimo umuryango wa Wagogo harimo ubwo nguwo Bikome bagiye kuzana hariya hari umuryango wa Wagogo ntabwo byoroshye banyarwandakazi tubaye turekeye aha ngaha mukanya turabibaza kubera yuko ikigoye kuruta ikindi ni igiki itangazamakuru ryasohowe itangazamakuru ryasohowe yego wakatinze impamvu iyi modoka y'akarere ka Rwamagana yagiye ku mupaka gusanganira ntuze gusanganira Kurobiyari yari izanye umubiri wajya kwigendera Gloriosa ivuze iki rero Bosco yaravuze ngo Bikome arimo aracuruza umubiri Umurambo nikubibona iyo nitegereje baza ugese iyo nitegereje Manaja afite agahinda ko mu mutima kamushenguye amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari ba Manaja bambwiye ngo yababajwe no kuba Bikome yaratanze nimero yiwe kandi ari we manager wa Manaja Gloriosa ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gloriosa abasaba miliyoni 300 abavuga ati nanjye miliyoni nayibona Bikome rero asaruje amafaranga ku mubiri wanyakwigendera bivuze ngo aramucyuje iki bara bose bapfa kubafata gutyo nta turi ubishyura
abarya kariho bisobanuye ko twabonye yaba timu management ya Gorori yoza basigana n'umuryango kuba bazana umubiri none no muri management nabo haje ibi bintu kandi harimo n'aba batipe b'abagande nimu bikurikirana neza harimo n'aba hanyuma aba ni abagiye guherekeza urabona ko aba ari abantu bagiye guherekeza Gogo. Aba ni abagize umuryango wa Gogo mwese murimo kuyibona. Abantu murabona ko ibintu bitoroshye bavandimwe, ibintu ntibyoroshye ntabwo byemewe. Urabona ko uriya ari Bikome hamwe na manager we, murababona. Gufata amashusho ntibyemewe. Bavuze ko nta muntu by'itangazamakuru bashaka, ndetse barabibuza cyane. Ubu turi gufatira hanze hanze y'ibitaro. Iyo ni imodoka yagiye gutwara umurambo. So rero murabona ko ibintu bitoroshye bavandimwe, bakunzi bacu, turaza kugenda tubaha amakuru, muraza kwihangana. Ibintu ko bitoroshye, ibintu ntibyoroshye. Ahangaha rero muri kubona ni kuri Murugo. Gahanda rero nayo igeze i Kigali. Urabona ko hano harimo wa muhanzi witwa Brunake, ari wafashije uwitwa Gogo. Yes, rero muramura nawe kageze hano. Yeah. Yes, murabona rero ko yari wa mutipe w'umugande w'inshuti ya Gogo. Yes. Dore ngo umuryango nako umurambo wa Gogo ukaba ugeze mubiri wa Gogo Glorious. Wowo uraje. Ubu kano bagiye kwerekeza Rwamagana, niho bagiye kwerekeza. So rero murabona ko ibintu bitoroshe. harafunze musa tuvuye muri frame bro, tuvuye muri frame uri buze kubera niho gahunda zose ziri buze kuza kubera ubuhamya niho buri buze kuza gutangirwa ndetse n'ibindi bintu byose biri buze kuza kubera baragiye rero uri kubona ko urumva ko bafite n'amabonso. Urabona ko hari n'amabonso ya Bikome, hari bonso ya Bikome
ngo Bikome yinjiye mu modoka harimo na bodyguard. Ibintu birakomeye, ibintu ntibyoroshye kabisa. abarinzi birindwa ko hari uwahutazwa ndetse birindwa ko hari uwahutazwa haje n'abarinzi ababawusa kandi ntabwo ari ngombwa ahantu habaye urabona niyo modoka y'ingemu iyo ni imodoka rero uwitwa Yoweri w'iyobokamana TV niwe muntu twagombaga kuba twizera kuko Bikome yarakoze ikiganiro yizeza abanyarwanda n'isi yose muri rusange ko saa 2 zuzuye aribwo bafata umubiri wa nyakwigendera Gorori yose, ariko kuri iyi saha ntabwo ariko bigenze. bibaye saa 7 ubu ni saa 7 n'iminota saa impamvu iyi modoka y'akarere ka Rwamagana yagiye ku mupaka gusanganira ntuze gusanganira Korobiyari yari izanye umubiri wa nyakwigendera Gorori yose. Bivuze iki rero? Bosco yaravuze ngo Bikome arimo aracuruza umubiri umurambo. Nikubibona iyo nitegereje baza wese iyo nitegereje Manaja afite agahinda ko mu mutima kamushenguye. Amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari Bamanaja bambwiye ngo yababajwe no kuba Bikome yaratanze nimero yiwe kandi ariwe manager wa managingaga Gorori yoza. Ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gorori yoza abasaba miliyoni 300 abavuga ati nanjye miliyoni nayibona. Bikome rero asaruje amafaranga ku mubiri wa nyakwigendera. bivuze ngo aramucuruje Iki barabose bapfa kubafata gutyo nta kiri ubishyura. abarya kariho bisobanuye ko twabonye yaba timu management ya Gorori yoza basigana n'umuryango kuba bazana umubiri, none no muri management nabo haje ibi bintu kandi harimo n'aba batipe b'abagande nimubikurikirana neza harimo n'aba bafashe bodyguard. Ibyo bisobanuye urabona ari gutinya ntabwo bizi aratinya ko ashobora kuba yakiriye amafaranga ashobora gushwana n'umuryango wa Gorori yose. Kubera yuko amakuru ufite manager nawe umutima we watunuye wababaye cyane kubera yuko ngo Bikome yatanze nimero na manager atanga nimero, manager niwe akaba yacishwaho amafaranga. Bikome rero niwe wakiriye amafaranga. Ibi bivuze iki rero? Kandi nk'uko ubibona Yoweri mukuru wa Bikome niwe uzanye babawusa abajyana ku ruhande arabumvisha amatekinika atabanga babagira ubusa nk'uyu munsi wa none. Aha tukibaza mu gihugu cy'u Rwanda cyowe na Paul Kagame sekirite y'u Rwanda hari polisi irahari Bikome babawusa ashaka nariki Who was she? She was my friend. She became my friend. We met in Uganda when her managers brought her to be on my TikTok show called Chibozi. Then she had a show at Imperial Royal. Then we met again. I think I was the last one of the last people to see her. She came on my live. We had fun because she always felt free with me. So she told her managers, "I want to go and see Bruno." We did a live, and that was the last time I saw her. On it was I think that live was on Tuesday. It was on Tuesday. Yeah, it was on Tuesday. Yes. Yes, Bruno, how can you explain Miss Gogo in one word? Gogo was a very God-fearing woman and a very sweet woman. Like sweet in terms of she was very happy with everyone. She was very social. Gogo would welcome anyone. Gogo would be happy with anyone. I have never seen Gogo annoyed. The time when I saw her, I've never seen her annoyed. Even the clips on the internet, she was always happy and she loved God. Regardless, Gogo always loved God. In every sentence she made, she talked about God. Yes. Okay. Nkubuze omuruganda kitegeza ki okutekawo security wa Bikome na manager wa Gogo. Security emanyisa ki? Security? Yes sir. Sikitegede cyombuza. Na nkubuza nti batesewo enankeji security umanyi security. Aninze mbade seri Kigali simanyi. Bodyguard batesewo bodyguard. Kitegeza ki okutekawo bodyguard? Nakagiye Kigali, so I don't know what is going on. Nakajakati. Wakajakati. Simanyi bayina ba security. Simanyi tubayina ba security. Kirungi okutekawo bodyguard.
buri omwe yetaaga security nange neetaaga security kuba ndi muyimbi nawe wetaaga security nawe okera n'ofuna sente Rwanda twine enankeji Rwanda twine security ndungi naye era tekigana kwongerako noba ni personal bodyguard si kibi personal bodyguard yes si kibi naye wabayigiriza okuba na bodyguard nze sitambula na bodyguard ndabe ne bodyguard aragira ati ndamwaje niwe wigishije Bikome na Manaja kugira bodyguard ati ngesingira na bodyguard n'uburenganzira bwawe like how much did you like participated if you are allowed to say it so how much did I like there are some news that which is saturating that Bruno K have given money to team like for funeral. Is it true? The funds, some you give money. The funds of Gogo in Uganda. Yeah. Oh, the money in Uganda. In Uganda, people love to give. Yeah. By myself, Ugandans bought me a car. That is our culture. We give. Yeah. Yeah. If they love you, if they are doing good things, they give. That's our culture in Uganda. We are givers. So how much? And the people loved Gogo, so they wanted to be part of her journey when she's coming back home. Oh. Yes. Yeah. You can do the rest. Okay. All right, guys, we'll do the rest from there. Fred, igihe utaduha interview twakore hano gatoya ko n'undi tugiye Fred twakubonye hano ku bitaro bya Kacyiru ubwo umurambo cyangwa umubiri wanya kwigendera Wagogo yoza urugejejwe ku bitaro bya Kacyiru nk'umugande kandi ubw'ikinyarwanda wabibonye ute Wagogo yoza ari mu Bugande Bikome yaravuze ngo hari ibintu byinshi nyuma y'amarido batangaza kuri Yaba TV show Bikome yaravuze ngo inyuma y'amarido hari byo bazavuga nyuma y'amarido biza kugaragara ko ngo yarwaraga indwara y'igicuri gukoresha umuntu urwaye ntabwo byemewe n'amategeko mu Rwanda wowe urabibona ute urabivuga iki ukimara kubyumva Gogo njimureba namurebye ari umuntu w'ikimuga yego afite ubumuga nta kibazo afite ubumuga bwo yavukanye ukurikije uko iyo umurebye n'indirimbo ze tujya kuzireba n'imivugire ye n'imiririmbire ye byose twaraga ari ibintu ari umuntu nyine w'ikimuga cy'Imana rero niko twabitwaye ntawe uzi niba ari indwara yari afite njye namubonye amaze kugera i Bugande niho twatangiye Fred uramutse ufite uburwayi cyangwa se ufite ubumuga bwo kwikubita hasi igicuri niko byavuzwe nyuma yaho biza kuvuga ngo ibihaha indwara y'ibihaha wowe uramutse urwara igicuri wajya kuri stage ukajya kuririmba kuva ku wa mbere ukamirwa ku wa mbere ariko Gogo sinavuga ngo yigeze aririmba Gogo afite indirimbo ebyiri zitarenze eshatu ngira ngo izonze njye namubonye performing indirimbo zitarenze ebyiri indirimbo ebyiri ntabwo zirenze iminota 10 ndabona atari ukuntu ataruha cyane byatuma bimubuza cyangwa byamukora uburwayi kuko indwara y'igicuri turayizi ni indwara ifata umuntu akagwa agashira iminota nk'ibiri itatu akongera agatungana njye nkanjye sinigeze muri ako igicuri ariko bagenzi banjye harabize kumubona ako igicuri n'uwo muhagaranye yaramubonye baramuhamagaye hanyuma agakira ariko agatunga njye hanamuboneye nabonye kuko ari muzima ntacyo abaye ariko nyine ari wa muntu ari ya mihumekere twuzi iyo tureba kuri TV ku social media n'ibindi nta ndwara nigeze igiye indwara y'ibihaha izarwa no kuba umuntu ashobora gukora cyane agasemeka agahumeka cyane ibyo nabyo ni bimwe mu byatuma Gogo kuririmba cyane no kumuririmbisha aririmba cyane ajya mu mwuka ibiki byose nibyo byatuma ibihaha bitaruhuka bigatuma nabyo byatera ikibazo uyu munsi wa none uragira inama ki Bikome na Manaja bakiri muri uyu murimo nibakomeza uyu murimo baza niye nama bagira kugira ngo bazirinde ibisa n'uko Gogo abaguye mu maboko je sinabarenganya kandi sinarenganya n'uwaririmbaga buriya Imana igihe cy'umuntu kiba cyageze n'ubwakorotse igihe kiba cyageze kandi numvise ko mbere yuko Gogo tumumenya yari umuntu yacuruzaga ne vakedo n'ubwo yacuruzaga vakedo yirwaga agenda ndabona ako kazi gakomeye ko yakoraga karuta kuririmba iminota 3 kuri stage
yego Fred uri mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Uganda ndetse no mu Rwanda kubera ko wafashije abasitari bakomeye cyane hano mu Rwanda yaba ari gutera ariko nagiye duhurira ku rupfu natwe turagiye Fred tubonye imodoka izanye Brunoke igeze ahangaha kuri gahunda hari uko risambye kuba Bikome afashe ababawusa bisobanura iki kuba Bikome afashe ababawusa